wami wengane zakwethu abahambayo abayemlazi amabhasi abo kuthiwa abashiya ala ku Smith Street kodwa kusasa ngo3 sizobe sila sizokhuluma nani sizobikela izwe ukuthi ekade sikwenza sonke lesisikhathi kube naziphi ithelo bese nginibikela futhi ukuthi njengoba nje ngishayelwe ucingo ngo9 izolo ebusuku kwathi waphuthuma wendoda use lapha eduze kwendoda enkulu ephethelele izwe baba wethu Ramaphosa sasa ngizobe ngisho ukuthi sifike sathini kodwa ningaze nethuke ningaze nibambe unoko umoya mina ngizalwa inkunzi ungabe uzohlunguhlungu ziyababa ziyashukula Yabona laba baqagelayo mina obami ubudoda kabudayisi angisoze ngadayisa ngobudoda phakathi kwethu kulensizwa yakithi ethanda insizwa enomoya omuhle insizwa enesekayo kulomsebenzi akuyona kodwa enginika imali naze niyilandele kodwa yangeseka kulomsebenzi engwenzayo namhlanje bemasha nathi inkosi yamambombo uMavava umfoka sikakhane ngicela sibingelele bafowethu naphakade Ngiyakhuleka kakhulu nabisilo enduneni zonke ekhona nabo aboli abakhona sibone nje kakhulu amandla ey'nsizwa zonke ey'suke ey'fundeni ngokuhlukahlukana kwazo ngokwazi ukubambisana engathi ukubambisana kwakhona ey'nsizweni zamakhosi ngokuhlukahlukana kwazo ngisho abaqhamuka kwamanye ama-province engathi kungahlala kunje kuyacaca ukuthi sizonqoba siyabantu base-South Africa uma sizozwana ngale ndlela ekuzwana ngayo sizolalela abaholi bethu ekuyibona abasilidayo kuwona wonke lo mkhankaso siswele wona amandla ukuthi siwusupport umkhankaso wabafowethu kodwa konke okufunakala sikwenze siyokwenza masiphila yabona.